Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Truth TV Rwanda, by'umwihariko Ngende B1 Promoter. Uyu munsi muzaniye amakuru, ariko reka tubanze turebe mu ncamake. Jean Paul Nkundineza yahamagajwe na RIB. Prince Kid yakatiwe imyaka 5 y'igifungo i Mageragere. Mu burasirazuba bwa Kongo intambara irarimbanije. Diamond Platnumz arwariye mu bitaro Dar es Salaam. The Ben ari mu bahanzi bazaririmba muri Trace Award. Turaza kurebera hamwe uko muri Israel na Gaza byifashe. Turaza kunyarukira mu makuru y'imikino, turebere hamwe Rayon Sport itemerewe neza na Cristiano Ronaldo uri gushyiraho duhigo. Tubafitiye na waruzi ko muri iki kiganiro cyacu. By'umwihariko rero reka dutangire aya makuru yacu, reka duhere ku nkuru ya Jean Paul Nkundineza wahamagajwe na RIB. Jean Paul Nkundineza ni umwe mu banyamakuru bagaruka ku bijyanye n'inkiko hano mu Rwanda ndetse n'imanza. Uyu Jean Paul Nkundineza akunda gukurikira imanza zitandukanye, zaba iza politiki ndetse n'izindi muri rusange. Uyu Jean Paul Nkundineza ejo bundi mu minsi 2-3 ishize, ubwo Prince Kid yari amaze gukatirwa imyaka 5, uyu Jean Paul Nkundineza yagiye kuri kamera arihandagaza, aravuga ati Mutesi Jolly ni ukoze ibi byose. Si yasoreje aho ngaho gusa, kuko yagiye avugamo n'abandi basirikare bakomeye runaka ngo babiri inyuma. Uyu Jean Paul Nkundineza akaba ariyo mpamvu rero RIB yamuhamagaje ngo asobanure ibyo yavuze. Tuzajya tugenda tubakurikiranira gatanu ku kandi tumenye ngo biragana hehe. Prince Kid yakatiwe imyaka 5 y'igifungo i Mageragere. Uyu Prince Kid nyuma yo gukatirwa imyaka 5 y'igifungo, byari byabanjirijwe no kuba yari yagizwe umwere. Nyuma yo kugirwa umwere arataha ahita akora n'ubukwe na Miss Elsa. Ariko by'umwihariko uyu Prince Kid urukiko rwashimangiye yuko rwabonye ibimenyetso ko uyu Prince Kid yabikoze koko, yasambanyije bamwe mu bakobwa muri Miss Rwanda, ibyo bise Happiness. Mu by'ukuri uyu Prince Kid nyuma yo gukatirwa imyaka 5, ese ari mu Rwanda? Ko hari amakuru ari kuvuga ko ari Dubai yari yaragiye mu kurira ukwezi kwa buki. Mu burasirazuba bwa Kongo intambara irarimbanije. Mu burasirazuba bwa Kongo hari intambara ikomeye cyane. M23 imerewe nabi cyane kubera yuko ariko nayo imereye nabi ingabo za leta. By'umwihariko rero intambara iri hariya ni ukuvuga ngo uruhande rwa leta rufite abarwanyi bitwaje intwaro barushyigikiye, na M23 ikagira indi mitwe iyishyigikiye. Ibi ngibi rero biri guteza intambara ikomeye cyane, ngo impfu zabaye nyinshi mu buryo butasobanutse, ariko iyi ntambara bwo ngiteye ubwoba. Diamond Platnumz arwariye mu bitaro Dar es Salaam. Diamond Platnumz, amwe mu mafoto yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga ni amafoto yagaragaye arwaye arembye cyane, za serumu nka 40, rwose amerewe nabi, ararembye. By'umwihariko akaba ari mu bitaro bya Hospital Dar es Salaam. Uyu Diamond nyuma yuko nyine yari ari mu matuwa azenguruka Afurika, nyuma yo gushyika i Dar es Salaam agiye kuruhukaho gatoya, niho yafatiwe. Ese waba ari umunaniro ukabije cyangwa se ni ubundi burwayi? Turakomeza tugenda tubakurikiranira kuri Truth TV Rwanda. The Ben ari mu bahanzi bazaririmba muri Trace Award. Yagaragaye ari kumwe n'umuyobozi wa Trace by'umwihariko hano mu Rwanda. Aramubwira ati nyakubahwa, tuzatuma wishimira u Rwanda cyane. The Ben by'umwihariko ukubutse Burundi, ahavuye kwandikira amateka mu gitaramo cyari ingwaturamugabo, rwose yandikiyemo amateka abashinga nahe bakavuga ati uyu The Ben rwose ni uwacu. By'umwihariko rero The Ben akaba agiye kuririmba no muri iyi Trace Award izabera hano i Kigali. Mu makuru yo hanze y'u Rwanda, Israel yamaze kugenzura Gaza, isaba abasivile gusohoka muri ako gace. Iri gusaba abasivile kugira ngo basohoke muri uwo mujyi igote abarwanyi ba Hamas. Aba barwanyi ba Hamas bo barasaba ibiganiro ndetse banafite n'imfungwa zirenga 150 z'abanya-Israel. Hamas iri gusaba Israel ngo bajye mu biganiro kugira ngo ibintu bijye ku murongo.
Isiraheli ntibikozwa. Netanyahu, minisitiri w'intebe wa Isiraheli, yaravuze ati Hamas cyangwa se Gaza yose tugiye kuyirimburisha ibitwaro kirimbuzi. Intambara muri Ukraine yashyizweho akadomo cyangwa irakomeje. Ibi ngibi ni bimwe mu bintu abantu benshi bari kwibaza, ariko kubera yuko intambara ya Hamas na Isiraheli ariyo irimo iravugwa, byahise bituma intambara Abarusiya bashoje muri Ukraine itakivugwa. Ariko by'umwihariko ho bisa nkaho Putin intambara yarangije ku rugero rwa 80 cyangwa 90%, kuko ibice byose yashakaga yamaze kubyiyomekaho, yabyiyometseho ndetse aranabyubakira neza cyane ku buryo nta hantu ingabo za Ukraine zahera zitera umutaru zigarurira na metero imwe cyangwa se ebyiri. Reka tunyarukire mu makuru ya siporo. Rayon Sport imerewe nabi cyane nyuma yo gutsindwa na Musanze. Rayon Sport yasezerewe muri CAF Confederation Cup nyuma yo gutsindwa na Al Hilal Benghazi yo muri Libya. Rayon Sport imerewe nabi no muri shampiyona, yakubiswe na Musanze 1-0. Musanze ihita inajya no ku mwanya wa mbere aho ikurikiwe na APR. Rayon Sport rero imaze imikino 7 yose yitwara mu buryo butari bwiza, abafana bayo batangiye kurakara. Nihataba impinduka iyi kipe y'abafana biraza kuba bibi cyane. Cristiano Ronaldo ibitego 125 mpuzamahanga, agahigo bizagorana gukuraho. Uyu mugabo Cristiano Ronaldo ukina muri Al Nassr yo mu Barabu amaze kwandika amateka, ashyiraho uduhigo bizagorana gukuraho. Noneho muri iyi weekend rero yararimo yuzuza ibitego 125 mpuzamahanga, dore yuko amaze kwandikira abandi bose bamukurikiye, kuko urebye abamuri inyuma harimo Lionel Messi urushwa n'uyu mugabo ibitego birenga 20 n'ibindi. Tugeze muri ese waruzi ko uyu munsi, ese waruzi ko Cristiano Ronaldo yakinnye igikombe cy'Uburayi muri 2004, akaba agiye gukina igikombe cy'Uburayi cya 2024. Mu nshuro zose cyakinwe ntiyigeze ahasiba. Ese waruzi ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari cyo gihugu rukumbi muri East Africa cyitabiriye imikino y'igikombe cy'isi ahagana muri 74? Ese waruzi ko? Mwakoze cyane, by'umwihariko General B1 Promoter. Iyi ni Truth TV Rwanda. Kora subscribe tujye tubana gatanu ku kandi aya makuru ajya kugeraho umunsi ku munsi, kubera yuko aya ni amakuru yacu ya Truth TV atambuka buri munsi. Mwakoze cyane, amakuru yacu nakagaruka ku munsi w'ejo.